Ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza wewe buke ndetse nawe bugorovye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukimwe ibifabagani byabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza by'abasekuruza mu tongo yabase aho baherereye hose. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire muri abantu b'agaciro cyane ku bwoko ndetse no ku gihugu. Turamukije umuryango mugari wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Umusaruro w'ibyo murimo turi kugenda tubona, mwarakoze cyane kwitanga, mwarakoze cyane kwigomwa. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Turamukije abanyafurika, abanyaziya, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika aho muherereye hose, abantu bagira umutima wa kimuntu, abantu bagira umutima wo gukunda igihugu n'ubwoko. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Twihanganishije ababuze ababo muri ibi bihe turimo, aho muherereye hose Imana ikomeze ibagirire neza, kubera ko ihumure ritangwa n'Imana, iryacu ryo ntiriba ryizewe, reka mbivuge gutyo. Hari n'ubikubwira atabifite ku mutima, ariko Imana ibaheze ihumure ndetse n'abantu bafite ababo mu bitaro barwaye, ni ukuri mwihangane, nta joro ridaca nta n'imvura itaza ihita. Hari icegeranyo nakoze nakusanyije, nakuye kuri BBC, nakuye n'ahandi nkahangahe, shaka kubasangiza kugira ngo tubwizanye ukuri, tuvuge ikintu mu izina, tuvuge ikintu uko kiri, tureke guca ikintu ku ruhande. Turibanda cyane mu gihugu c'abarundi, hanyuma tuze gusoreza mu gihugu ca Kongo, kubera ko amafuti bayakoze ari bombi. Igihugu c'u Burundi cakoze ico bita miscalculation, ni ukuvuga ngo Uburundi bwakoze ikosa rikomeye cyane kuja muri Kongo ku rugamba rudafite amakuru. Urwo rugamba tugiye kurwana na bande? Abo tugiye kurwana bafite izihe mbaraga? Abo tugiye kurwana bafitiye sapoti? Abo tugiye kurwana ni bande baba ari inyuma? Ayo makuru Uburundi buja muri Kongo ntibwari buyafite, cyangwa se ntibwigeze buyabaza. Akaba arico bita miscalculation, guhubuka. Iki nico bakoze cya mbere, ari nazo ngaruka bari kubona ubu nyine. Tugasubira tukibaza, ntese Kongo nta gihombo ifite muri iyi ntambara? Kirahari, kinini cyane, apana gitoya. Nubwo Kongo iri kugenda yigarurirwa n'abenegihugu bambura ubutegetsi leta mbi iriho, iyo ifite igihombo gikomeye cyane. Duhera i Goma, kuba turiya duce tw'Igoma kugeza i Buvira. Abazi Kongo cyangwa se abazi gukoresha map, igishushanyo mbonera kigaragaza uko igihugu kiba kiteye, cyangwa se umubumbe w'isi. Kuva Goma ukagera Uvira baraye bafashe ijoro rishize. Buno buce bundi bwose buri hagati tudashatse kuvuga, twihoreye namwe muzi, harimo za Sange, za Ruvunge, za hehe, biriya bice byose Kongo kuba yarabitakaje cyangwa se kuba barabatse buriya buce ni igihombo gikomeye cyane. Biriya bintu mu bituma abaturage bavuga ati mwebwe timushoboye, kubera ko uku nuku namwe murabizi. Icyo nico gihombo gikomeye Kongo ifite, no kubura abafatanyabikorwa ndetse no kuba yarashoye amafaranga menshi cyane muri bije y'igihugu yo guhereza Uburundi kugira ngo buze bubafashe muri iriya ntambara. Abarundi bafite ikibazo cyangwa se bafitanye ikibazo na Kongo, kubera ko bishuwe ngo baze babafashe mu ntambara. Uburundi bukaba bushinja Kongo cyangwa buyinenga ko abanyekongo babataga ku rugamba bagahunga. Abarundi bakabona ntaco turwanda, kubera ko abo twaje gufasha ubwabo bonyine bari kudusiga ku rugamba. Mwagiye mubyumva, abazalendo na bamayimayi ndetse na FARDC bata intwaro bakirukanka bagahunga, Abarundi bagasigara bakubitwa bari bonyine, kandi abo bagafashije babataye. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana Uburundi na Kongo ntibiri kurebana neza, kubera ko amasezerano y'ibyo basezeranye ntahayakorwa.
aho noneho tukibaza ese ko tuzi ko Burundi bugira ikibazo c'ibitoro cyangwa se petrole cyangwa se essence uyita uko ushaka, ibitoro twebwe niko mu Kinyamurenge tuvuga, niko n'abarundi bavuga, ni ibitoro nyine. Abarundi ubu nyine tuvugana bafite ikibazo c'ibitoro, kandi ibitoro bakuraga muri Kongo imipaka bzacagaho yose irafunzwe, iri mu maboko ya M23 cyangwa se AFC twirwaneho. Ni ukuvuga ngo ubu nyine maginga yanga tuba tuvugana Uburundi bufite cyangwa se Neva afite ibibazo bibiri. Afite ikibazo c'umutekano, ubwoba bwinshi, agasubira akagira n'ikibazo ca ekonomi. Umutekano wiwe dore impamvu uri mu ubwoba, ni ukuvuga ngo abo bahanganaga cyangwa se abo Neva yarasiraga iwabo noneho ga nibo bamwegereye. Reba nk'urugero rwa hafi no guheza, ni ukuvuga ngo Kamanyura ifatanye n'u Burundi cyangwa se Bujumbura, kira kontrolwa na M23. Ruvunge nayo ni umupaka uhuza Burundi na Kongo kandi nayo iri mu maboko ya M23. Sange ni umupaka uhuza Burundi na Kongo kandi nayo iri mu maboko ya M23. Kiriba nayo ni umupaka uhuza Kongo n'u Burundi, iri mu maboko ya M23. Kandi mwibeke ko M23 abarundi nibo batangiye kuyirasa, bari mu rugamba rwabo kuko bayirasiye iwabo. Ibyo twari tuvuge ngo Neva afite ikibazo nyine c'ubwoba cyangwa se c'umutekano, kuba iyi mipaka yose ipakanye n'u Burundi ikontororwa nabo barwanaga nibwo bwo bafite, na ekonomi iri hasi, nta n'ibitora hayabona kubera ko aho byavaga harafunzwe, ubu nyine harafunzwe. Noneho gatwibaze ngo M23 izaturana gute n'u Burundi? Aho reka tuvuge gutya, murabizi, reka tuvuge mu ngo z'abaturanyi. Iyo uturanye n'umuntu mufitanye ikibazo ukamubura ariko ukabona umwana we uzumukubita ibikucu, uhaye usa n'uhaye wihemura kuri se. Noneho twibaze ngo ese iyi M23 ifitanye ikibazo n'abarundi bazoturana gute, bazobana gute? Naherutse numvise ijambo ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Bizimana Edouard avuga ngo ikibazo cacu kiri mu manegeka, kiri mu marembera, ikibazo cacu, ikigihugu cacu carangiye, Uburundi bwashize, Uburundi bwibagiranye, Uburundi bwarangiye kubera ko M23 ihaye kirarangiza. Uviraga kuriya na Bujumbura ni ibirometero nimba ngo ari 20, n'ahantu hafi cyane, uhamagara undi kukanwa undi nawe akakwitaba. Urumva ko rero Burundi nibwo bwoba bafite, nico kibazo c'umutekano muke tuvuga bafite, uvanzemo n'ubwoba na petrole ntayo bafite. Ese Kongo n'abarundi, twibaze ntese Kongo n'abarundi ni bande batsindishije abandi? Ko Giseketi yahaye Neva amafaranga ngo baze babafashe kurinda umutekano, kugeza n'ubu umutekano bari barinze cyangwa se bari ko barinda ukaba udahari. Reka twibaze, kubaza nawe umbaze cyangwa se nawe wibaze, Kongo n'u Burundi ninde watsindishije undi? Ninde watumye undi atsindwa? Cyo ni kibazo twibaza cyane gikomeye, kandi nawe haya wibaza, ndabizi kubera ko ni kibazo nawe nyine uhayubona. Nuko indege y'Ababiligi mwayibonye yageze i Bujumbura, ishaka kwitura hasi biranga. Mu kwanga rero kwitura hasi bakavuga ko ikibuga kitari gukontororwa na leta ya Bujumbura, ikibuga gifite abandi baba bagikontorora, ari nayo mpamvu ino ndege y'Ababiligi yabuze aho yitura, ikitura ikampara kwa Yoweri Kaguta Museveni. Utekerezaho ikibuga c'indege munanirwa kugikontorora n'indege yaje kuhitura, kubera ko Ububirigi n'abarundi bafitanye amasezerano kuko indege yabo izaza yitura Bujumbura. Murabizi ko bari abantu nabo nyine bakunda ahantu byacitse kugira ngo bashake uwo basenya. Murabizi by'abazungu, murabizi singiye kubivuga, nibo bazanye, abazungu nibo bazanye by'imipaka, abazungu nibo bazanye iby'amoko, abazungu nibo bazanye, murabizi byose singiye kubivuga. Niyo mpamvu rero Ububirigi bushatse kwegera Uburundi, ariko indege ikabura aho yitura kandi ikibuga gihari, bivuga ko ikibuga kitagikontororwa n'abarundi. Niko biri kuvugwa ko kitari gukontororwa n'abarundi. Ikimenyetso kibigaragaza nuko indege yabuze aho yitura kandi ikibuga gihari, ikitura mu Bugande.